ngebolang maring kebon guys. Kira-kira ngulet apa ya nang kebon guys? Inyong wis nyiap nak golok ya guys. Ya ora pati landep kain ngkoli masah ya guys. Tara, inyong nemu harta karun ya guys. Gue keton ora guys? Ya langsung bae tok arah guys. Karo gobet sing kodol. Jelang jeleng jelang jeleng. Madanange lho wong anu suketek rimbun ya guys jen. Dadak di buak-buak iki. Nyelip barang iki jen. Alhamdulillah tak dengkek kena ki guys. Gue kan kena ya cilik kain lumayan sak janganan ki guys. Ya wong wis oli harta karun layak kari balik guys. Ki bu ngaranang ke bonek mini inyong guys.